Ko kore ke uhu whamohenga hi tala whatapu kotoa pe. O ku wha o atu meheni whatapu atu ki a hou e ki kau mahata ki lotu pe a moe tonga kotoa pe. O ku wa o atu ki ai ai whatapu ko ia o e polokalama ni ka ata mua moku ke whahoko atu e tau polokalama ko ia ke pongpongin. Whatfonua fo o pe a mo piveni piukala pe a mi tonga eiki. Maloma tau te mau e pongpongi whawhiawhia koeni. Lava atu e tau whiri ane afi pe mo ane po pe lava ke tau te aha ke pongpongini tau ke mau pe mo ui ke whahoko ai tau polokalama ko ia ke whatwhanua fo au ki he pongpongini hina pe he ko tatai le rei ko e piveni ki he polokalama o ilo pe ko e po uri lo apito ane po e whahoko ko ia e tau whiri whare area ka ko lava atu ia ko whiri e kakai e kau whafufonga tau ta whitu ke whare area ke whewhe hake ki he pongpongini piveni Malapi solo oui o kore pe ke ufanga tu whatapu whawhiwhia pe tau a mai ke pongpongini tau ke mau pe mo i le rei ia mahi no pe ko osa te whiri e sol pe a mahi no e loto ia kakai o gai pe ngahi me le pe ko si o asi mai me anga fa fotunga anga pe teni ko ne whiri fa malo tau ia ko sila vai ka golo solo ke puke fa mari ko ni ke wata pe ha fa malo lo to fonga ke kau popo ko to pe na mai na falala mo tuan pena na u fi lau e na ngai fe ma kana u toko ni mai no campaign e mo tuan e he ngahi fe tu be ke pe oi falo do lah be me mo tuan ke oa te na u lau e na u fe lau ko ha more e ko fekau na mawo mo ya na fekau na mawo mo ya ke kakai foi fekau whakaluku fuai ka pau wahto no e motuan e whakaukau whakawahenga kanai ka koe lau maari o whakaukau ke o mai e kaisi o kita o mai e pulelelei ke makatu o ngai ai whakaukau e kakai ka koe whekau koe a te mau te ukei hoko pe hono ngāwe e whakaukau koe a wai whoke rea wai rea o pe koe whakapuripuri e mo i po secret of life when you fall 7 times and get up 8 times ai a koe wharea koe whapuripuri e koe melio e mo i e te tōtua fitu ka te tūtua wāle ai a koe mahu inga ke oa he koe mahalo whakaukau e tā kotoa we may lost this round mahalo beo mau fo i takai goi ni but the fight is not over the idea koe whakaukau goi leaving no one behind
mono tokoni ai kakai ki ngahi value malunga nge solo o te o he kai ke pehe ko ha me ai o he fili fale area the political process does not end on the vote day e aho go fai vote the political process for fatongia ai ongoing e ko mahino mai me fili solo ko asi ai malo ai campaign ni ko e tanpala tufa ngahi mea fa materie but it's ko lau ko mau emphasis it's a higher ground na mau finga ke mau hanga tolo loto ke kakai o fala malo la ya pitoke kau po ko tape ko tuina kau ta program ko ni kapau te ufarea ko na tolo na hanga sponsor ka to the whole campaign pena o mafana I pea ia no whakakakato ngahi mea ko ia ka ko whakalotola he peke o te nau foi o te nau more amanaki e koe ngahi whei lau ko ia he kai e tukunoa he koe ngahi veliu me ngahi moral ground na mauhanga tauka vei it is of a higher divine value ke whamau pe kai whanua Kaya mahal na kaya nga peya solo oku mari au pito pe anga sio ne mo ka to me go ni ko positive o mo ya o fie mari pe o to pa o pe o ai me ia oku hange set up ia ki ke toi mea maalunga e ko hanga whakaukau he anga he koe isiu whakoi ni nei kai ke fu faha fu amanaki ke unfold mai ngai koe kau hoko mai o pehe kau waipe ai whakaukau koe o ngahi mea oku fufu I moi ngahi atako asmai ko fie fa malo ha lau fie fa malo pe ka popo manatui o kai nega ki tau ngawe ke ngawe pe ai foi fili fare area ko ni na tau ngawe ta ko foi mama me foi mahino ke maka tu ngai ano fara hige ka fa no ai tau fa nau ka mo nau ha ko tu ni ke ka hau he kai pe tu ko solo no nga we whakaukau mai no ka tia tu ngare wolo whakaukau ka kai kau hange ko lau o kai ko mindset pe but ka ko hai tau me fai ki ai kai ko ilo pe ki ai ka hai tau me fai ki ai o tu ko time le time la he pe tau ke nga we ai ka ko what pe fa lo la ki ka popo o si wa mo amanaki o kai ko ngata ngai no maman e ko lau go mea everything will be all right at the end but if things are not all right then that is not the end so ko e whakato ko mau e whabapala mo whamalola me he ai kakai solo me kai ke mau maheni ka koe nau whanong pehe taki polka ma whanai pe ai o tonei mo pou pea koe ngā mea taha nau o ko ongo I pe ko fie maari he oseange mea ne kai ke mau o whinga ke whakatau loto kakai katoa ngai lotonga campaign ngai kore tokoni me ngai grupo fafine mo nai fafou be ko mitio ave para long be e whakaukau ka pau na pe mau ia hai hange na was lave ke isi ko ya na kai yo loto ke
O a upe ia ke kakai na nau kai ke nau voti mai ma ka wai kau ai nau tatonu na malaki kakai me constituency na ku ke fe mari ang pe ke advocate te whakalukufua pe kuange pe ia ki he tuange pe ia ki he ngahi iwi fufu tai ha mai ke ne to ka ki au o ko ngo yang ya o ko pore ang neongo ai kai ke mawine mea but we fall like a man pukai na kai ke mau fai ha mea o ko hala ki whakaukau ono whakaukau e lau maari e whekau na mautu te kakai ke whakafoke pure le rei leaving no one behind Peke, ko anga ia ne fotutu he. Mako fia pe uia. For me personally, mo tangata fia au pitau he po ne o mai e kai falu fo e tangata fitu. Ko kai ke aha ku pe ke tu aki ki na utol i ka. More ma o fia au pitau pe e anga tu ai nau popo pe ko fa pe au ke o te nau o te nau foi o te nau lost faith ya lose heart o pe ko siva manaki o ke tu mau pe se kau ke kau i ai pure kovi ya mo fa pau yo o leaving no one is left behind. Okay. Moni apito piveni ko ti ko pong info ko ama hake ahoni ku hake kakai ko to toko lahi taha kakai na manatu e tau ola ko e tau fili ane fiafi. Pe ko pong in ko meme ko kakai ko ku na tolu na nau ikuna ku na asi mai he pong in te na asi mai o fa malo ke kakai. Ka i he lava koe ke mao ho whainga maari he pongpongini ke whakahoko e polokalama ko ni mo whai whamalo ki he kau supporters ko tui ko taha ia o e step ki mua e hoko atuai. Wana ta o si tala pe whoki he kakai ko e neongoi pe ko hae ola o e whiri whare area ko e polokalama whakamama ko ia kwhai e he whatwhanua fo o e kei hoko pe ia. Kai ke uesi ai e polokalama ia e whatwhanua fo o pe mo ngahi whamama ko whahoko. Ka ene tu ko e whiri piveni ko kuwakai atu ki ai o ku mahu inga apito e ola e whiri hene tu ko he tainimi. Pea koe ki olotau ke tu ki lalo ha whafofonga ko e whiri eni ku whahe kakai. Pea ko osi whapapau i wha ofisiare ko toko taha fitu eni o ku nau hu ki whare area. Pea e mau he toko taha fitu ko e pou ko e kakai ki whare area. Ka ko ku wakai atu aku ia ke i ta fa aki ko i anga wakai ki whiri ko ni whakaloku fua ta fa ko e patoa o ku ke wakai ke ai ko hai paloparema ai te fto paloparema na e uesi alahi ai whiri ko e patoa Io ko tui ko kuanga i whakofua ko tui ko kakai ko toka te rinen ai patoa mo na wiso ne o kai ki hanga feu ia ko paloparema i ki aku ko vai leadership lack of leadership o a upe ke wike pe to fai firi e ude taha o ku to asi mai be ai na mau e pe whakaukau e prevail e common sense e ko kai ke au ko a whantuku ki au go pehe ko saving grace e nia ki patoa ko mai visone he ola ko ni firi e guai mea ia ke solo ko ben e hala hele tafa to matai guai me mari he anga ipsio e he asi mai asi mai he ola ko firi o dominate ka independent ni e mantu na ga ifo ga party a ke pe ke firi e pe ke te ai paka
nau alu tawatai na peka nau alliance peke fasio pe ane ki group ai ko pe ko tu ko ki tahi ni mana ya le foi to hiva ka no pere foi me ai ke Maria ko ngai foi atai na ku kau pa ko ke optimistic pe ke sio e ko ngai foi atan ko na fe ma ke o e hoko e ke ko ka ko mu hoko ma tu ku ka ke ngata foki ai ve tau process for po kare foi fili fare area ma i si fo na tala ke solo foi function e tol ke foi tu ngapeta foi fili ta se os go ni te fai ki foi fili me kau os go ni fili pare mia pa os go pa te fili me kau minister foi function ke tol e ai foi fili ta hanga he me go ni o present mai foi case ko ni ke taula wa si o le le ya ai o kau le pe ke demonstrate mai foi foto tu o sistemi mai foi foto go ai go hinga i tau ka ve pa to kai ai go foi ko ngai ta ko nga no wa re ma hu inga go ke regroup pa to mo ne ka fa fo he kapau na mu kapau na lava ai pa to leadership pa to o fa ma popo dai me ke he tala no ai fi o se fili pero sio que ma hu inga u me ga ke tawako mo tau continuously improve te mahino kai ko te hoko kita ko pe ko taki pe te mau e mafai e tu pe sino ai ko mahino le vai foi ata ko ni ko kakai o ke mafai o tu pe ya kai ke aha ku rikurete ta ai ola o saia kau ke mate mo timi hamate ha de ha to ta e fainga fakau kau pe aku ya o saya de mate tai fighting e de lere que te algo aquí ta fa tu no go to ki va henga e ye ko anga ye si o ko ki Mone apito e piven ke tu fo ke tai nimi i hoko atu ange koe ko ke whakaha ki he kau mui koia o e pātoa ke oua te nau hoko eni ko hapalo parema ka teki nau tolu ko makatuu ngai ke te whai ai hato e whakakulupu to e whakataha mai o te talanoa pe te whai mea i hato e laka ki mua mi heni ke te whai whama opo opo. Koe tuu koe tau e toenga koni koe e kau whafofonga i hene e kau whafonga konu kulapa ki wharearea kua e toko taha fitu. Hangai foko na ke mahino i piven ko e visone ko na mohanga ko o tu wa ke kakai pa mga hinga ue ki he national interest ko e fonua o ko fainga me ai ku mahulu hake o lunga ko tala no ai ke liliu o firma o ke fai holo he sistemi ke lelei ki he fonua pe ka ki ngata ai ke tau te fito ki he whanau tupu o ku nau tupu hake ke nau tupu hake fonua o te maluangi mo lelei ka ke he nai whakari ari e tu he ta whaakoe pe whakari ari marewa e he kautau ataina e ta whaakoe ke kakai ko e mea ente mau whahoko ma mōtolu e hoko a te tau tanu hala pe me ngahi mea ko ia ka ngai ngau le rei ia kwhai ki he ngahi wāhenga pe ko whiri e kakai nau tamaina tolu ke ulakitano nau hala ka toki ai e ngahi whakale rei ko ni nai whai kia tala noa e pātua ko ni tu urewa ko ia ko anga ho wakai ke ai ko wherewa ai whetu tau whanonga te tau whanonga he tau whaa ko ni ka hoko mai i whakapolitikare. Io ki auia solo o kwange penia ko tari ko tari ko si sugo ka pailato o mai whakau kau ko moni ko tu isiu ko o tari ko si suna pe io ka ko pure anga ui kai ki he mamania ko eni
E ko ko fatano. Ko fatano nge whakaukau. Ko whakaukau ia e ni hanga take whakaukau ka kai ke mindset. O tauhanga neglect mau pe ngahi. Ngahi value. Ngahi divine values. Pe ko ngahi. Tauhanga neglect ia. Ka tau nofo pe he mea whakamamani. Mea pe ko ai ko hinga foke whatanoa. He na os malanga ia whakaukau kone sio kita he whiri tawa taina. Kau neglect ia. Kau neglect ia ka kai ke malo yang pe. Ai sai ko feui hake kau feui pe mafuri lewa fe malanga ai ke alu ke mea ko ai ko success ai ko kia ko pe o halaya mahino e fai tu ne ka kai kau kai ko hanga pe me ka kai ka kia o solo e unfold mai pe me go ni e foi tal fa go ni ka kia ko tala noa ia ke o te tau neglect ngai mea ko e whakaluku fua mo mea ko lelei to ki ka hau aki e tau ho hape ko tau ahoni ko fe kau ta tau pe ia ai ki au ia ne mau fo I mau toria he feel go ni but I think we have one in a mau win mau tol in a sense mo na mau oku na mau malanga ia whakaukau oku maulunga nge ia he tu fatanu hala pako tu ia uia ko fangi mea go ni pa ke tolonga pange be ko whakatai pe tala noa langa e fare he ode he hange ni ai ia ko feel ko ni that's the end of the world e kau ki kai ke be whakaukau e so kia uia we may have lost I feel for area, but we have occupied a higher moral ground. I officially, have lost I official for area, but we have occupied a higher moral ground office. Koia, ko whakaukau ia. Ai ang me tatau pe ang me te ke tu ma pe ko ia I whakaukau ko na ta na e whahoko mai whaapolokalama mahu inga ko ke tau tala noa ki he whaloku fua kai ko whaka wahenga. Koia. Ko foi whekau ia ka sol I'll keep on fighting, I'll keep on pushing that ankle moi amanaki somehow somewhere. He kono moni ko lawa if we continue doing the same thing over and over again. Pe tau amanaki ko ha te tau ma haola yo kusai you got to be check up se mau ke te gi wagai I fa ta mai kita ai ko hinga e ka pau te tau sio po I lo ko fu me te tau fonga Filipe he ko mari he ko tano ko ni solo e ke he ose wi ke ta me ni e ke me was mai foi mari e ia ai ko excited te au ne mo ka to pe pal ni I'm still excited ke sio ke unfold my I me na tau sanga pe of mama kiao ko mari tu ngai te mi ko me pe ta ho ki biveni o ku mahino ka te au na kai fo ke fare area ko na ke I tu ape ko campaign be ko ke hu kiloto ko ngani ko tokanga ki ai tu ko ta ni mi ko el pa fu va ve ke fe hu he ta ni mi ko ngana to ospefili ane po ka ko va kai ki ai I ta fa aki ko e patoa ko tim una oscar to na to pe to tolu to pe to tolu ai ko to tolu ko ya to pe na si hu pe foka asai ai ki tu asai pi ka la ki tu me ko tim ai to pe to ko ai he ko tim ko vosa pe mo se mis foka hau ai ko na pe to ko pe ko tim pia ala treva sai areva me po ate ta fa ko ya ai ko na to tolu pe I loto ai ko areva me hoko ki he ke tataki ko tim mo tatau pe ko tim e tataki at pe me tu ape fili hata fo o pe ko ha ka tu nga au ke
Koia. So ko ngai fai pa structure ko na tau sanga pe identify. O sa ke fili ka pa te nau to ko ha mere va ho ke pati. No ke ya ko ha ko pati. Ko pati una ona to nga we. Foi platform e tu na nga we na to. Ai mo meni pa mo fakau ko e whakaluk fua. Ai e whoki mai pe kau pati te tio ngā whaita. Mo pua teo ngā ua iai ke tau e whākan ka hoko ke whiri hoko. Mo hoko te pe hono tala noai ai whaunga o e whanua. Mo e anga hono kawen, anga hono purei o e tuhau. E kai koe tau ngā ua pe solo ke ahoni pe. Mā ki tau tolu pe. Koe tau ngā ua ta tau be mo tangata fa whakapoto o une utu e ne ngoe o haka ai konga kai tuku e pula e ka hau koe anga e whakaukausa e mahino mai ai o sange koe niu koe ke kaki au koe whainga maari ere vai nia ke whakamao popo ai kau candidate mo ka popo ke tala noa i na ko no pale mafu nei hoko ia no loko ko kwati ka ko whakawhiwhia ko ka au taimini o nau foki mai more ko nau sea ka mau inga re mai whakaukau e whainga atakai o toi taua taina kene puke a lau maari o le whakalufua ke ko tui ba aku solo ko kakai o ku ke mo ui pe whakaukau ia koe. Ka koe ui koe kai koe ke papau ai anga e nau ai tataki ki nau tolu. Na nau bege nau ki awhia ke a malolo e lalo mangu koe ni. Kau maari e pe whakaukau he koe foi atake. Koe foi ata ni the complete opposite o e paati. E foi ata koe ne taimini. Pa kuai pe no le rei on wa fainga mari ni ke tau lava sio mandui na tau hypothetically theoretically na tau hanga pehe ka pau te tau alvu fo tunga koe nau ne hoko ka koe nu hoko mai pa ku investing up o grai foke ngahi wahenga ko tu he kai foke lolo eta proklama ko ti mahal ku ko venga big rep apart me fili kata toki talanoa kia i hoko atu ne ta proklama i kau o grai foke ngahi wahenga na ku sio ke ngahi wahenga ko ia ko mena hau ke te au e whakau atu ki ai ko konga lahi taha ai fall ko ia ai kau quantity te patoa na nau i whare area ko whainga mea bea na o si whai pe i loia ki ai ko tau toko ua ko ia ai ongo quantity ngahi wahenga te ko tu ia na e kamata mai koe mea ia na o si mahino pe ia o tatau pe ki he poate kakai pe moe koa team na o si mahino pe ki ongo tawha aki kakai ke aha tu ungai ke lawa whaha compromise ke nau tu whataha kua pau pe ke ai wesi ai pe koe nuku wau pe ke ai whiri koe ni tatau te whita kusio ke ngahi wahenga ko tonga tapu wha ko tonga tapu nima ko tonga tapu hongo fulu ko tonga tapu hongo fulu e kusio koe ki ai o si ofi hake a ka peri anu mata i olunga he pare mia koe ki difference koe na mao koe he quantity hono hoko pa ku tau wha apapita toko nau to tonu ia ke nau whiri whare area whakonistu tone ka koku hinga ini he tala noa he patoa loto maulalo haongo taha he ongo kulupu he ongo timi ke tuku e taha koe ai taha kusayange ai kokusio atu koe whi taha fe whange au tupu ko ia na me lava pe ke whai kunai kaku ne hanga wha moni mai whakaukau na e hoko ai kai ke malava hange koe na ki tāno kai ai kautaki o whakalerei e konga ko ia ke ne hanga o wesia kotoa i e konga lahi kau whiri i he tū ko ia. Oi, mori au pitoi. Nei ai pe whaami e au te nau lava o tala noa. He ngai taipe koe nei nau tōke ke hai. O
mo pe fo tawa tala no ngai isi fo sistemi ta ki programa mo kwa mana ki pe te na fa ma popo me ai kaku ilonga au pito fili ko ni ko mena mi mari so ile ka pa lava ai leadership pa to afa ma po foi tala no ke fili ka kiau ko me ko to pe ko pe ko ya ko ang o he kai yo tui ko ne o sie o ne hanga o famahino ki he kautake pa to ko mafai o ki he kakai na don ke o hake mau pe kakai o mauing ko na foi mo ko o tata pun loki kau ia ngai mene kai ke ki au o kau le lei pe ka to me ko ni o wai pe u me na hange pe ko hang ko fanga to go o si o sifa o fakatawa so sifa ne o ka to me ko ia na hange kan ta ko na ai ai fo tu te malunga ka ne ga na wi lo kia o ko ki to nia ke pe ke na u pe ke hange pe ko le so sifa ko fanga to go o de mo ma pe de mo mama e me na mo fai la i kai ke mama o me fo tu to ke ne lava yo to ko ne ka na to be ke ka u na kai nga ai fa kau ya o ko si o pe he au sol kai ke o si o ya ka palpale ai ko taimi ke whakataha pa toa dai ni me alu pe ke neongo ko kia whakafonga toko taha ko saia pe ku hu me he poate ka ko ngā taimi ke nau alu ka whi tu e taha tu ko toa ai pe kamati fo o ai me ahoni o hoko atu piveni ka ko le tu ko tai ni mi e piveni ki he kau toko taha whi tu ko i loto e kakai o manga toko uai ke pe he te na pale mia he tu ko ona moni hange foko glau solo ka to pe na tol ko tu na ko na ku ta taina ka to pe na tol foi te o na os mala kai na elichi polo ka to ke koi ka ko no moni foki ko o kulahi ai option i loto ka ko marien pe te na ula fa ma po pe te na ula fa ma po ko e wai fo ka ko sabi wai pulu ko fa folo ai folo ata malo i fa le tai mini kana o sto con paremia a ko ko demo o ko ai pe mo sa sovalina o sto con paremia ki folo a pe moia o ai sa ke na o si ai ki folo a pe ko takai ai ko paremia lo tonga sai ko foi to o foi faia te a potentiali te na vai te na ai na paus sapota ki ai ka hange foko lau kai foke na o mai na to ma te sto tuieta na manjuna na ona to palo mes pege na wa nga ke na fai nga vision de bemba na fai nga senita ai go na foi ha go ni interesting a bit he go an go hango lau na tau critic fok he anga o huta taina fai ngo fuange to fa ge na o to fa to ni ma ge na pai tu ke ta un ke ka no pe ko kai ke ha fai nga palpare mai ka ko me ai go e fa na tu la ke hoko e mari au bito ka pa de na la ko fa ma po mari e ko to taha fa i ka tau ataina taha fitu ake to tole pa to taha fa ko ia te na la po fa preanga ko te na la tu oia ko me afo ke solo ne o ke hanga lau to taha fa ka ko pa te to taha fa ka independent
Leo, ai kai ko fare ko ngai fotunga piriki. Fotunga piriki. Ai ko ke pege na ulanga fare ai. Ngai fotunga piriki ko fitano lolo ai. Ai ko pagone tu le ko optionia. How fita fa finga ke na ulawa o fotu tu. How foi blik for si, foi blik for lai, maar van foi blik ke o tu ko ia. Ke lava langa foi fare. Ta fa de na ulawa fa breanga. Ka pa ikai option hono wa. Na mapaki. Ta to fitu. Alo fitu ko eva e ka no pere ko alo fitu ko eva e ka no pere ko te na ulava fa wa pure anga ko nga kuna o stola he e ka te pehe ya pehe ku ala pe a po hi vai atu ento ai mo ni foi timi ko ni ko osi o na ko ma tol pe ko pau ke ma pure anga e la pe me to fitu ko no na tawa taina al pe na tolo eva ku nga na sa ia mai ka no pere na tolo e na ni tolo na alo foi ta fa tu ma o fata pero na taki vai ua o grupo ua takta e vai peko hai e malohi. Ai ko no pelere bate na fai ti site mai me ko kapa ya kitunga ko ya. Ka ko fa osi baby veni ku mahino he dai nimi ke te au talo me malolo tanga ta ekpare mia. Si fa mai ha u ai fononga ai patoa mo vete vete o au ke ahoni. Une hulu i mai ai ko su na etu he tangata e ki ku whainga taa apito fulahi apito ia ke lava e hataha o tui e su. Peka pai tui pe amo ki humu pe mo tui. Ka ku mahina pe nia ku fulahi pe fusu ia ke lava tui. Ai ka kou tui pe ai pe taimi e lava ai kulupu ke nau a whama apo opo pe a hoko atu ai. Pa mai amanaki ia ka koe whakaosi mai pe ko hae me te ke lava o whakaosi ki ai. Ta fe ungai pe tau hai ahoni ka ta toki foki mai I ho ke kau ke ta proklama mahini. Oia, hange ko lave fuksolo. O moni au pito lawe ba. Pa ko nga fuge ne fai ho ha. Ke foki mai ke kakai. Ke lava o ke lava o tau kapo I foi fusu he ko ngawe. Kana malava fuge e tanga dei pare mia malolo nei. Ngawe mai fu tau e wa valu. Fei lau ilo he kakai e lolo to hono mafu. Ko katoa ka fo ni te tesi I nau tolu. Ke nga ke mga tunga ha fai mo fu o ange kakai nau falala. Ke ka hange ko fakatala noa. Mahuinga le vai ni ke na hanga fakau he huinga fu ga no ai ko poate ke nau stay connected mo ngai ko meeting ai ko o ngawe fakata. Ai ko tui ko foi ngawe foi fai nga mari ni ke patoa. Ka te la vai o talai lau mari fia anga mo fia tokon ke kakai pe ke tahau aki he ko no hinga so o si fakatoka mai a krisia ne ngawe o ngatai ka fo me mahuinga ko falave ke mau mai fata ko me kai ko ke te mahuinga ke hau ta claim entitlement ta te ni hanga o end o ngawe ai foi falala ko ia ke pasi anga foi pas pulu falalai eu ko falala na mai gau avia me fai ngo voa be ai ta me heino asi mai o ko mahuinga ke sio pato ko foi vision mo to ka terine o ko ke onia e a family pe on e a pat ka ko foi me falu fua so lava he foi me ko ni hanga tala mai ko vision ko foi me ko ya ko ke claim ownership e ta ko no ngawe I be vision ko hanga fala wa kisi o na malolo na to ko ke mo I be foi vision foi principle ke alpe o ngai fu ata pe ai hanga he foi scenario ko ni o te mai foi ata le ya pa ko tu ya o wai me le ya o hinga ne hoko me ko ni ke to me to sayang mo la yang e whakaluku fua not for individual pa yo tu ya ka me le sayang mo le yang ki aki mautol fa foi tui o sayang mo le yang ki whakaluku fua for no me kakai somehow Moni apito
Ko tui mahalo ko taha pia u mea koe ni ku tau tala noa ki ai ke whai mea i hako. O koe taha he nuku ne kore mai ki ate ni ki whai whihu. Ka ko whinga i ke ulawa o mao e whai whihu i pe koe hae. A ki whai whihu toka mai tō taha koe ni ke whaka ose ake e ta polo kalama. O rei kau ki hanga o whinga i ki sio ke whai whihu i koe ni. Pe koe hae ai whai whihu i koe ni na kumahu inga ke whaha ki sio ki ai ki whalu kufua. Koe whiwhiu koe ni upehe koe e kenka piveni e mea koe ni tu kehe a tonga tapu tolu mo tonga tapu ono koe kau whiri he toko tahana e lava o toko lahi ange kau whiri ia he kau ta koe ne uhinga pena koe mea piwhiu pau ke hoko piveni he whiri ange koe ni koe kau kantiteiti ia pia maa wake kantiteiti koe kuononge au tupu pia taki ono ni mangi au whangi au te toe ngā osan koe kakai koe nai whiri koe kakai koe teke lava o toko lahi ange ia he toko taha koe nai ne mau koe ai whiri koe whonga no molo pe whukia ngā we aki e piveni aku hinga mai whihu e toko taha koe ni ku ose ange ngahi wahenga whiri aku lahi ange koe whi wahenga pe ua nai lahi ai whiri he tamana ne mau pa toe ngā re waia o ku tānake kau ngahi whiri a koe kakai na kaki a lava ku lahi laka mama o ia he whiri koe toko taha nai lava ka koe mahalo Iyo, kau hoko pe whoka nge koe ni i he vai o koe e ke he whoka taim ko hanga he kakai o assess ai whakawhoi tui hange koe ngai ko tuan taptol tuan tapo no o ngo minista e pana hanga e tu whakawhoi tui o ku ke malo yang e pe whakau koe ye ka koe palpare mai koe vai koe party vai party he koe e wange pe ko hange ko fa kau hango faris tu po e time nei fili ai nei kai ko no faris tu po nei winga ne malo ya ia mi fu ka mo ka kau tam ko ai ui fu ka mo ka tam ko kana winga ko ne kau ke party ana sai fo ki party time ko nei pau no leadership pau ai leadership pa mai no ko foi palpare ma penia ka toa pe mea solo nei ki au ia he kwanga kau pe aku. E nau sio osko sio falere ke mea wanga kau ko set up for a greater purpose ke mea toi. He asirere mai pe ai longa vai leadership party. So ke tape he hange ko se a ko team so o hune whakaukau e ko ne u whai tōni o kai ne affect ai a kakai o whakaukau pēa ko ne a kai ke mea katoa ko ni whakapea ke lelei o te malo tōlahi e kau whawhonga nei nau rotonga i whare areau nau tō ki take time ke nau lava si o lelei kau fuke mea fuku na whaatano ata he kamata ta programa ke lava o remove bias me ki taua e time tata no ai ke system ko mata vai e system mi regardless pe ko hai okay expose pe he ta whainga lau to ngai ko pulau na ta toki hikini ma pe o se malolo ko aguna ka koe angai ai whinga ke uri katoa e whakaukau e bisone mo le rei whakalukfua ai ko sio ai he ka pau ko mea ko ke campaign whaka constituency hange ko whatanoa ke team campaign wa i toan tapitu na nau whai pena to nau le rei taha o ki au ia kai me hala hina ko mata vai ko ni finga ko ke amo katoa ke tau ke alwe falu fua kai lotonga ko ia ke holo perita sipia na fe io kana ke fo kana elito fo ke fe kau ia mea i he falu fua mo le falu fua ke kai ko to ape ke ko mea ko ke way forward o kai ke tu i ton ke to mawahe me ai ka ko whakamaa lohia
mo fa ma po pe leadership ko nya ko sio jai na hui ngai ki he lai kau tau tua apa na ya fa malolo Sai fu e di. Sai be mahalo piven ko tu ku mahino bito pe ko tu ku ko nga ni ke fu nga ko la ko me ke fu pong ia fu ke dai ni mi ke tau oi no te lo fu lo ton ka tau tu ku pe ke file pure anga ko atu ku fai fatongia pe ku hanga ko kai to la hi ni ku nau fai fa hoko mai ko nga ku nau ko le mai ke ko le ka ko ke hoko at pe mu ai por kam fa ma ia ku nau loto pena tol ke nau si ai mo fa malo ke ti mo tol ho mo fu mo kau to lahi mai ke tau tala noa pe mo e kantiteti to ta fitu ka mo mana te ko ose time kantiteti to ta fitu oi fat fonua e ni tau fok pe ke fat fonua fo o hoko atu ai ko tau programa fra ma e fat fonua fo o ai te tau toki hoko tai piven ko te ha me te ke to e fi fa os mak piven ka ta rep up ai ka ta toki hoko atu he wika hau algo ya pesol o fa again for malo pe ke kau po fa malo ke nau fe lau pe a nau o falo dola pe ke nau o ho pe amana klei o kai ko tau to lo kau ke tau fa mal pe tau to ko tau to lo kau ko na ko ka ha o fa malo Tau tau amana ki pe piven ke toenga koia kau mui e patoa pe mo te taha pe o ku ke na e ulungia ho kau whafofonga he timi e mo mau pe haloto o fie maari e mo nonga pe tau whanonga atu pe ko ngā ku te ai pe me ahe tahe hoko mai malo pito ho mo lava mai ke programa malo pito piven o whatika te koe kata toki whelonga ki he wika hau alo sol Whamalo atu e kainga homo lava mai koe ki i programa no koe kua hoko ate pongpongin. I he hoatani pia mo Paula Piven Piukala pe me tong aik. Ke whai pia whamalo atu ai a Piven ko hinga koe ki motol ko toa pe kau supporters mo kau motol ko toa pe na mo moi e ngahi programa na e whahoko whamama pe au ke campaigni. Whamalo lahi atu ke ting motol. E toki hoko atu pe foke tau programa fat whanua fo ou i he pongpongi pure lulu koto ape, tai mi hongo fulu pongpongi i he wike koto ape, ai a ku osi fotu utu ki aito e wike e wha, e tau proklama he tauni, pe tau marolo Christmas, ai a koe he wike i e whahoko e tau proklama, pe a whahoko rewa e tau marolo Christmas, pe tau toki hoko atu rewa i he kamata ko i a e tau fo ou. Whampe ke mo mau ha aholere he ahoni, pe mo tari fie maari ai ola ko ia whiri whare area ko whahoko he kakai. Tau whaapa mo popo ke kau kantiteti ko tau pia ko whiri ki nau tolu ki whare area ke nau hoko ko e pure anga i he tau e wha ka hoko mai ka mo mea.